Yebafethu, ngosemagcoka amale usicemfana kadlamini emsinga emacini akho esikhabeni. Listen to what I have to say. Siyazi sonke bafethu ukuthi izwe lethu lina 32 years lakhululeka. Kodwa futhi siyazi sonke ukuthi inkululeko ayizanga kalula. Inkululeko yalwelwa yilabo abaphambi kwethu abanikela ngegazi nangethukuthukhu zabo ukuze thina sizalelwe ezweni elikhululekile. Ngakho ke kubalekile ukuthi siyintsha namhlanje siqonde futhi sikwazise ukubaleka kwefagugu lenkululeko sayishiyelwa abaphambi kwethu. Siphinde sigcine futhi isibane esikhanyayo esiyokhansela nabezemva kwethu. Inkululeko kuyihamba ibanga elide. Siyazi sonke ukuthi obabamkhulu babesebenza ngaphansi kwezimo ezibucayi endaweni zabo zokusebenza, kodwa abalwa belela amalungelo abasebenzi ukuze thina esizalwa namhlanje sizalwe sesisebenzela ezimeni ezigulisayo, sesijika ema-ofisi nezitulo ezijikayo sishaya amaye khona. Lalela, in commemoration of these two special days, okuyi-Freedom Day kanjalo ne-Workers Day, kuyintokozo kumkwethula nazi indaba ezimnandi. Lalela, kusukela ngoLwesihlanu lolesiyakilo kuya kwisonto phakathi kwamabili ngo-12 ebusuku sizorana ispecial samathikithi omcimbi omkhulukazi ozayo eGoli eCarnival City nge-4 kaJulayi. Bathi inkosi yamagcoka ama-live in concert, umgowo experience mawuthanda kungasho uthi itherapy kazwelonke. Ngakho-ke siyacela ukuthi uhlale nje eduze kwamakhasi ethu ngoba ngoLwesine lolesiyakilo sizokwethulela ukuthi amathikithi azobebiza malini. Siphinde futhi sikwethulele nangeviki elizayo ukuthi wobani amaciko sobe samisana nawe emcimbini ayobe kudlalela ingoma emnandi nowathandayo. So ke wena okwakho ukuthi uthenga amathikithi njengoba sokwenzela ispecial, asikho isizathu ukuthi ungalithola ithikithi ngoba iyobe iphelile inyanga. Shwele.